asi tinoda kuita addition and subtraction of numbers in standard form. So chatinoda kutanga kuita, tinoda kutanga taita sort of revision. So revision yatoda kuita, toda kunzwisisa kuti kana tichiti a number is in standard form zvinomborevei, handiti? So kana a number iri in standard form zvinoreva kuti inenge iri written in such a way as a multiplying 10 to the power n. So this is the form, cannot the generalized form inonzi iyo standard form. So we should define a, we should also define n. Saka a uno uyu, it is a number which is greater than or equal to 1 but less than 10. I number iri between 1 na 10 but inenge iri greater than or equal to 1 asi iri less than 10. Tiri tesere pa this point. But what I last said was a is a number that is either greater than or equal to 1 but between 1 and 10. All right. So nanchiti a and it's a number which is greater than or equal to 1 asi iri less than 10. Tiri tesaba? Yeah. Saka tichazoita topic inonzi iyo inequalities. Saka topic ye inequalities inenge ichirelata nemwe topic inonzi linear programming. Saka linear programming kurelata ma inequalities kana kuti kuita kurepresenta ma inequalities on number lines inonzi linear programming. And saka tikapiwa an inequality like this one yakati iyo a is greater than or equal to 1 but less than 10, kanzi tirepresente on a number line. We have a number line like this, and then we have 0, 1, 2, of course up to 10. And saka kana chirepresenta a greater than or equal to 1, tinoenda pana 1 panapa wataisa a solid circle like this. Then manje but once a iri less than 10 kureva kuti we put a line, toenda pana 10 panapa we put a hollow circle like this. So zvandadrowa panapa ndo topic inonzi linear programming yatinenge tichirepresenta ma inequalities on number lines. This pictorial illustration iri kutiratidza kuti a can be equal to 1, a can be greater than or equal to 1 but it is less than 10. Saka a inokwanisa kuva 1 asi a haikwanisi kuva 10. Inogona kuva 9.9 asi haisviki pana 10. Zvatiri kuzama kureva. So that is what a is. Andika. Saka a manje ichiri pana a ino ishi. Andika. It can be a whole number. It can also be decimal. Kana iri whole number inenge iri in this set 1, 2 and so forth until 9. And then kana iri a decimal inenge iri in this set 1.1 until 9.9. Sa togona kuwana a iri whole number, togona kuwana a iri a decimal. But the bottom line is a haifanirwe kuva 10 and higher. A zvakare can be equal to 1. So we are together on idea yekuti a anofamba sei, handiti? Okay, thank you. So what about n? N inoishi. Saka n is a power.
but this power is only a whole number. And saka I think concept yemapowers tichazonyatsokuibata patopic inonzi indices kana kuti laws of indices, but iko zvino izvi we have a rough idea of what a power is. Do you have a rough idea of what a power is? Ndikati for example, ndikati saka ndati do you have a rough idea of what a power is? Kana tichiti for example tikati 2 to the power 2 tiri kurevei? We are saying 2 times 2. Yes, 2 times 2. Tikati 4 to the power 3. What are we saying? We're saying 4 times 4 times 4 and 4 and 3. Yes, 4 times 2, 4 times 4. Saka, can you see why a power cannot be, in this instance, why a power is not fractional? A power, n is a power, but it should be a whole number. In mathematical language, n should be an element of integers. So, no standard form. Saka, to summarize a standard form. If you go and watch that video, you have a broad understanding. But you know, say, my conventions and everything. And all right, what we now want to do is we now want to get into our topic. Tinotanga nekuita example number 3. Saka, for the sake of learning, let me just write it down. But I think we are looking at it. Huh? Saka, the question yedu, find the sum of 6.28 times 10 to the power 3 and 9.5 times 10 to the power 4 if the sum in standard form. Do we understand kuti chii on the sum? Yep, sum is addition, right? Yeah, sum is addition. Typically a sum answer tinowana after addition. So tikati 3 plus 2, the sum is 5. A sum is the answer we get after adding. We're together there. So maybe out of interest sake, answer tinowana after multiplying. Answer tinowana after multiplying. Quotient, right? Product. Laziva ndikatanga kufunza division, you know, because takawanda. After multiplying a product, after division, the quotient. The quotient. And question yedu iyo toda kuiita in 2 methods. Method number 1, tiri kuda kushandisa toda kuita convert kana tingatingoiti conversion. So method number 1. Then method number 2, toda kushandisa inonzi factorization. So like always, after my methods, you have to pick your poison. Then whatever method you choose, ndo yacha specialize on in this lesson. Let us go here. Saka panapa pakanzi 6.28 times 10 to the power 3. And let's say my brackets so. Plus 9.5 times 10 to the power 4. Like this. Then from this stage, so chati 6.28 times. What do you think 10 to the power 3 is equal to? You demonstrated. No. Because 10 to the power 3 is 10 times 3. 10 to the power 3 is 10 times 10 times 10. Okay. Saka 10 saka 10 to the power 3 inenge richi 1000. Okay. Power E inotiudza number of zeros kana iri 10 to the power something. 10 to the power 2 be 100 because 2 iri indicator kuti pane mazero 2 after 1. We are together. Saka 6.28 times 10 times 10 to the power 3 is 6.28 times 1000. And okay. Plus saka plus 9.5 times chi? Times 10.
With 10 what? compo, which is Which is what? 10,000. Good. 10,000. Like this. And okay. Saka panapa takuda kuchi multiplier. What is 6.28 times 1,000? I want you to take a paper and pen because next you are going to calculate 9.5 times 10,000 and give me the answer. Yeah. Okay. Saka 6.28 times 1,000 like this. Zvatinotanga kuita ndezvekuti mazero anaya maplaceholder anongodzoka akadaro. Handika? I'm worried tiri kuluza ushu. Tiri kuluza saka that's why 10. I'm asking. That's why I'm asking kuti murambe muchikonfirma muri kundinzwa here. Alright. So Yeah. saka ndataya mazero ari 3 aya maplaceholders anodzoka akadaro. We are together there. Alright. Then tova tati 1 times 8 ndiani? 8. 8 times 2 2. 2 then times 6 ndiani? 6. Is 6. Handika? Tadaro after multiplier we look at anonzi decimal places. Saka numbers are multiplier. How many decimal places do we have? We have 1, 2. 2. Saka since we have 2 Yeah. decimal places, tinobva tauya kuproduct yedu kunoku. Toverenga tichibva kufurthest right. Kureva kuti kubva kunoku kumucheto kunoku. Toverenga 1, 2. Tobva taisa comma pano. And saka our answer is 6,280. Okay. We are together. Saka panapa ya 6,280 plus do the calculation of 9.5 times 10,000 and come back with the answer. Tell me the answer after you've completed. Okay, Mkoma. What is the answer? 9.5. Ichi? 95,000, 0. All right. 0, kana tatoti koma. Amwese hachina basa. Saka it's 95,000. And it? Yeah. Right. Before taenda anyway, of course, ndoda kuti muedhe manamba yamundiudze kuti ichi. Saka badzirai kuzviita, but there's something I want to show you panapa. Something I want to show you. Saka tina 6.28. 6.28 times 1,000. Then totarisa position ina koma. Koma yedu iri papi? Iri panapa. Mazvona? Yeah. Tiri kumultiplier na 1,000. Saka I want you to answer this question. 6.28 times 1,000. Do you think answer yatinowana after multiplication inenge iri hombe kuna 6.28 here kana kuti inenge iri diki? Kuna 1,000. Multiply 6.28 na 1,000. Inenge iri diki kuna 6.28 here answer yatinowana kana kuti inenge iri hombe kuna 6.28? Inenge iri hombe. Inenge iri hombe. So what is happening here is kuti answer yedu ive hombe, koma yedu inofanirwa kumova ichienda kuright like this. Because kana koma yakauya panapa yatova 62.8 of which 62.8 ihombe kuna 6.28. But move how many places? Move 3 places because pane mazero 3 panapa. Saka it's 1, 2, then 3. Not koma yapanapa. But space isina chinhu inoi inoiswa placeholder 0. Kureva kuti panapa it's 6,280. The same answer is that one. Saka it's explored in depth pavideo rekutanga. So go and watch it and you understand. Iko zvino zvingatingoitai like conventional ways atinoziva. So maederezvi maona chi? Ndaona 101,280. Alright, ngatiedheitewo setono ndizvo here. 0 plus 0, 0. 0 plus 8, 8. 0 plus 2, 2. 5 plus 6, 11. Here 1. 9 plus 1, 10. Where am I? Yeah.
But manje saka we cannot say kuti ndiyo answer yedu, and I want to give you the reason. In a way kuti the general rule in mathematics inoti iyo your answer should contain kana kuti your answer should have the same form as the question. Saka because muquestion medu muno we have ma numbers aya, they are in standard form. Answer yedu should be in standard form. Saka answer yedu cannot be 101,280. We should convert it to standard form. Saka pamanje ndo pakuchipinda that first video ndo rinotibatsira panapa. Saka tinoconverta sei? Chekutanga, I explained in our first video kuti tinofanira kutanga taidentifya kuti koma iri kupi. Saka panhamba yedu iyi, because it's a whole number, koma inenge iri kunoku ku furthest right kumuteto. Toona kuti, remember tatsanangura isusu tichiti a times 10 to the power n, takati a anofanirwa kuva nhamba iri between 1 na 10. Hanti? Saka panapa manje, the next step kuziva kuti koma yedu ichamuvha ichienda kupi. Koma iri kumuvha ichiuya kunoku. Iri kubva ku right ichienda kuchi? Ku left. Saka since koma iri kubva ku right ichienda ku left, takati isusu pamusoro panapa tinonyora ka plus. From right to left plus, from left to right a minus. And you are going to see why kakakosha ka plus aka. Then totanga kumuvha koma yedu tichiverenga ma places. Saka koma ichati 1, 2, 3, 4, 5. Saka panapa answer yedu iri equal to 1,0128 times 10 to the power 5. 5 iyi manje ndo iri positive. Saka this is the final answer. Yeah. Any questions? Any questions before taenda ku factorization? No. And Okay, that is precious. Let us do the same Dishonsa factorization. Saka we have 6.28 times 10 to the power 3 plus 9.5 times 10 to the power 4. Okay, saka it's 6.28 times 10 to the power 3 plus 9.5 times 10 to the power 4. So ndikaramba nyibvunza kuti handiti ndichida kuwana confirmation yekuti muchiri kundinzwa here, since network iri kuita act up kudai. Alright. Factorization tichaiita as a topic yega, but tiko zvino izvi we are just going to apply it. Zviri kuitika panapa ndezvekuti we are going to look out for zvinhu zviri common. Saka this is a mathematical expression. It's made up of two parts. Ino ish, you're the first part, ish, iriyo the second part. Saka zviri kuitika panapa zvakangofanana nekuti a plus b. Saka ino iyi ndo inenge iri a, iyo iri b. Saka it's made up of two parts. We have the first part, we have the second part. Are we together here? Saka what is now happening is tinoda kutarisa part yedu yokutanga nepart yechi2. Totsvaga chinhu chiri common. Kana chitsvaga commonality, tinotarisa 10 to the power n. Tinotarisa 10 raised to the power n. Kureva kuti 10 to the power 3 na 10 to the power 4. Then manje, saka 10 to the power 3 na 10 to the power 4 ndo zviri common. Zviri common kudaro. Tatakuda manje ndechekuti we take the smaller of the two. Which is the smaller of these two? It's 10 to the power 3. Yeah. Saka tatora 10 to the power 3. Toita factor out. Toibuditsa. That's factoring out. Andika.
First part yedu panapa tichangosara tina 6.28 because chinonzi kufactor out ka ndechekuti tikati 10 to the power 3 times 6.28 iri kudzoka ichiva part 1 mapaona. Saka it's like 10 to the power 3 inoi iri kunokanselana neii. Iyi zvatanyora panapa zvotoreva kuti 10 to the power 3 times 6.28. Saka it's 10 to the power 3 times 6.28 panapa tatatotichi plus. Then 10 to the power tonyora 9.5 times 10 to the power 3 ikadivide na 10 to the power 4 tinosara tina 10 to the power 1 like this. Ndataura Greek era. No. Oh, we are together. We are together. Okay. Ndokufactorize. Kana takuzokuita as a topic, muchaona kuti it's very easy. But apa I'm trying to ndongori kuzamabatanidza. Saka kana zvadaiswa hazvichanetsi yava. Saka panapa manje takuti 10 to the power 3 then tangoinyora yakadaro 6.28 plus what is 9.5 times 10. Nditirewo ikoko 9.5 times 10 muri kuwanani 95. That is okay. Tindiedheraiwo 95 plus 6.28 7.23. Oh, it's actually 101.28. Yes, let me check and date. And try to 8 and 95 plus 6.28. Saka, what answer did you get after correcting mistake? 100. All right, muri two. It sounds as if muri two. It's a guest. Oh, no problem. She is welcome. She is welcome so Alright. much so. Saka, I have to know because I am instructing crew people. Ndoda feedback from both of you. So what name can I use to refer to the guest? Mota. Mutsa. How are you, Mutsa? Yeah. Oh, zviri kunzwisisika here? Yeah, zvikunzwisisika. She just That arrived. is okay. Okay, that is okay. Saka panapa you don't have to make a mistake. No, kuti kana tichiedha or kusubtracta decimal numbers, we should be careful about decimal places. Saka this is how it's written. 6.28 in 2 decimal places after comma. Saka 95 inofanirwa kuva ne2 decimal places after the comma. Saka it's 95.00 plus 6.28, of which 0 plus 8 in the 8, 0 plus 8 in the 8, 0 plus 2 in the 2, comma 5 plus 6 in the 11, and 1, 9 plus 1 to 10, like this. Okay, that is okay. Saka panapa manje zvakuda kuitika panapa zvakaoma. Pereresai handiti. Zvakuda kuitika apo ndezvekuti koma, because you should understand kuti A should be between 1 and 10. That's very, very important. Saka toda kudhila nenhamba iri mukati mema brackets. Toda kuti nhamba iyi ive in such a way that A is satisfied. Saka koma yedu iyi ichamuvha 1, 2 places. But iri kumuvha ichibva panapa ichienda kuleft ichibva kuright. Ati tonyora plus pamusoro panapa. Kureva kuti kana takuinyora equation inenge iri 10 to the power 3 bracket 1.0128 times 10 to the power 2 because yamuvha 2 places. So iyi transition iyi tainzwa here because kana tisinawo panzwa apa pakaipa. Tainzwisa here that transition. Sure. Okay. I think tamburasana purpose.
Ndepapi exactly patarasana pakuedha tatiri tese here. Pamambotaura kuti ndinenge ndakutaura chikaradhi apo. Okay, all right. Apa Ndinongozi manga mavafambisa aiwa sei. zviri kuitika ndezvekuti this is actually a new topic altogether, but inoapplywa in pastandard form. Saka topic yacho manje kana ndakuta kuita inenge ine mastages akarongwa ekuti atinyatso kunzwisisa. So I think what is important now is regai ndikupedzisa apa, then we stick to method number 1 for now. Then kana tazoita factorization, maybe you can come back and, or actually tikaita factorization you'll be able to see on yourself kuti zvofamba sei. Saka panapa let me just speak into the air. So panapa i 10 to the power 3 times 10 to the power 2 multiplying 1.0128. Asi kana mapowers kana manumbers ari mapowers achimultiply mapowers anoedha according to a law of indices. Saka yapa inenge iri 10 to the power 3 plus 2 multiplying 1.0128. Saka eventually it's 1.0128 times 10 to the power 5. Just to show you kuti zobudisa the same answer. Yeah. Saka let us stick to this one for now, because I will confuse you ndikada kuexplain apa. Yet itori topic itori nemaexplainero ayo ari unique from this. I'm going to do example 4 and example 4 mubhuku redu, asi kwatiri isusu example 2 tichangoshandisa method 1, the same operationalization, kureva kuti tichangoshandisa the same way. Saka what we are going to do is 2.9 times 10 to the power 6 minus 3.8 times 10 to the power 5. Saka 10 to the power 6 number yacho ichi apa inenge iri 2.9 times t, converter 10 to the power 6. 1 million. Yes, inyita million minus 3.8 times chi 100,000. 100,000. All right. Saka multiply panapa tuone kuti nowana chi seanswer. What is the answer? 1 million times 2.9. Saka multiply ikoko inichitawo kunoko. Toda kuona towana the same answer here. Answer mawana akafanana here neandiri kuwana kunoko. Yeah, you were too fast. Ndanongopedza kutanga guys. Okay. Saka kana mapedza ekutanga by principle mufanira kupedza futi h2. Mufanira kugona h2. Saka panapa we have I don't really care kudana maanswer yacho. Subtracting. Dongovenga manamba emazero mangani. Panapa mazero e5. Correct. Apapo e4. Ndizvo. Mapedza ndoda kuti musubtract apanapa mundiudze kuti mawana iyi. Correct. Tawana zvakafanana here? Tawana zvakafanana here? No. Saka ndindaita mistake eh? Yeah, I think so. Maybe pana 8 up. Chokwadi. That's good. Tangowana zvakafanana itoziva kuti pari kuitwa dema. Murungu okopa zvatiri kunyora. Saka parava 0 minus 8 parava 10 apo ivaita 4. 10 minus 8 iti 2. Then parapa ndiani 9 minus 4 ndi 5 and andika ndemawana. Yeah. Okay. Apopo pakatikoshera pamusana pekuti taakuita sei, taakuchiconverta to standard form. Remember question yakatoti writing your answer in standard form, so our answer should be standardized. Ndizvoka. So
tinoita standardize sei. Step 1, locate where the comma is. Kana koma isina kutonyorwa panhamba inenge iri kwokupedzisira kumucheto. Step number 2, move the comma until we have a number which is greater than or equal to 1 and less than 10. So it's 1, 2, 3, 4, 5, 6. Umamivha 6 times. Ichibva kuright ichienda kuleft kureva kuti it's a positive power. Saka our answer here is going to be 2.52 times 10 to the power 6. Are we to any questions? Could answer yabuda say? Not at all. It is very clear. Oh, so I'm teaching something. Ndidhamina dzoti kana dzikarova heresi dzoti am I teaching? Okay. It's Vechifila dzataura zvemusoro stereki. Takuita example 3. Tambobvunza mubvunzo wekuti 2 squared zvorevei, 2 times 2, tikabvunza kuti 4 to the power 3 zvorevei, ngati 4 times 4 times 4. Mubvunzo wangu manje wawe kuti tikati 2 to the power minus 2 zvinorevei. okay. Tichazviita kuma-laws of indices. Ndoda kungoita conscientize you. Is it going to be No, negative 2 times negative 2? nope. Zvoreva kuti 1 over 2 times 2. It's a Right. beautiful language. Mathematics is a language. Those are Yeah. zvinoreva. It's very beautiful. 4 to the negative 3 saka anenge iri chi? 1 over They say ikangonzi to the negative power, it's 1 over something. So it's 1 over 4 times Right. 4 times chi? 4. times Andika? 4, right? Saka it's very important you know this. We don't need to prove nothing. We just Okay. you have to know it. It's not like pamakadzidziswa kuti tauti mama, you mukabvunza what is the etymology of the word mama, rakabva kupi? Mama ndimama. Saka it's so Yeah. much happens in mathematics as a language. It's a complex, very complex language. Some things we have to learn them, full stop. Zokuti zvakabva kupi Right. haizi zvatowangana. Saka panapa manje we want to subtract 1.6 times 10 to the power minus 2 anditika minus chi Minus 8.4 8.4 times 10 to the so power minus 3. saka zvatichaita apa mandi zvokuti tichati 1.6 times toconverta 10 to the power minus 2 i1 over 10 times 10 anditika Yeah. minus apa ichaita 8.4 times 1 over 1000. Because remember ndataura ini ndichiti power iyi inotudza the number of zeros. Saka instead of kutanga tamboti 1 over 10 times 10, we can easily kana kuti we can just say 1 over 100. Because kumate sometimes tinoda kusave as much time as possible. Saka as zvimwe zvinhu amwe masteps tinojamba. And practicing inokupa a certain level of perfection, inokupa the liberty yekujamba amwe ma-questions, yekujamba amwe ma-steps. Alright. Hatisina space panapa. Ngatidai so. Manje zvichazikanwa. Right, ngatidai. Tasvika tese here pastage iyi. Ndisati ndaibvisa. Contest. Okay. Alright, it's okay. Yeah, this part. Todhila nayo yakadaro. Saka panapa takuti 1.6 times 1 over 100 zvinoreva izvo kuti tati remember patakaita ma-fractions, takati kana timultiply ma-fractions
tinoti numerator times numerator over denominator times denominator. You remember, handiti? Yeah. Saka panapa iyi 1 over 6, 1.6, sorry, inenge iri over 1 to make it fractional. Panapa yoita kuti over 1. Kana nhamba yakangomira yega, tangoti kana kuti 12, togona kutogadzira fraction at 12, tongoti 12 over 1, because 1 dividing into any number is that number. There's no effect, arithmetically speaking. Amenoti tritesere pa issue here. Or it's like a number to the power, a number it's like to the power 1. No, not the power, Right. but over 1. Number iri yega. And Rupa exam. Kuti chi? All right, like kuti number to the power 1, it's itself. That is the implication of your example. Yeah, that is true. It's like multiplying a number times 1. Yeah, actually, it makes super sense. Kuti tikati any number times 1 inongodzoka yakadaro. Tikati futi any number divided by 1 inongodzoka yakadaro. Making sense, huh? Yeah. Saka tikati 1.6 times 1 tinowana 1.6 over 1 times 100 tinowana 100. like this. Handiti? Yeah. Mm-hmm. Then panapa minus 8.4 over 1000. Saka manje takuda kuchidivide apa. Vanhu vazhinji kunovanetsa, saka I want you to pay particular attention. Vanhu vazhinji cannot divide into decimals. Saka madividero atinoita ndeaya. Tichati 100 into 100 then the 1. Toti 100 into 1 then the 0. Handiti? Tobva tatoisa koma panapa. Remainder 1 like this. Yeah. Toti 100 into 16 then kuti 0. Handiti? Kosara 16 to add ka place holder panapa kamwe ka 0. Tozoti 100 into 160 then ndi 1. Pachaita remainder ya 60 chaedha kamwe ka 0. Toti 100 into 606 zvapera. Are we together? Yeah. Okay. Saka here it's equal to 0.016 minus kunoku manje. You can try to do it on your own in Chitao kunoku. Divide 8.4 dividing 1000. Our answers in tally, our answers related. Answers edo ane ukame. No. 1000 into 8, 0, ka 8 kakaya panapa, ikaita 84. 1000 into 84 is 0. Tikawedzera kamwe ka 0 ke placeholder panapa, ikaita 840. 1000 into 840 ndi 0. Tikawedzera kamwe ka 0 panapa, ikaita 8400. 1000 into 8400 ndi 8. Handiti? Pakasara 400 yatawedzera kamwe ka 0 ikazoita 4. Zvaonekwa. Yeah. Saka chindi subtractira manamba aya. Undudza answer yamawana ikoko. Irega nditewo kunoko. 0.0076. Oh, mukurovenga wana. 0.0076. Manika? Yeah. Napa manje. Takuda kuiconverter to standard form. Saka pay particular attention. But you still have video area to watch it, to reorient yourself. Kuti ma standard forms anoitwa sei. Saka panapa, number step 1, identify where the comma is. Comma yedu iri panapa. Step 2, identify the direction of the comma. Comma yedu ichamove this time ichiuya kunoku. You see? Saka comma yedu iri kumove ichibva uku ichiuya uku. Iri kumove how many places? 1, 2, 3. Kuitira kuti ive between 1 and 10. Saka our answer finally, kana ichimove ichienda ichibva ku left ichienda ku right, tinoisa ka minus pamusoro panapa.
Saka finally our answer is 7.6 times 10 to the power minus 3. -3. Final answer done. Saka titese. Okay. So this is good. What I want to do now is to show you my practice questions and order to musoita. Saka I don't know if you have it in yourself kuti titange my concept. I'm so much against that idea. The multiplication and division of numbers in standard form. Because multiplication and division inouya ichiita inouya iri different from addition and subtraction, but I need confirmation yekuti mabata addition and subtraction. So maybe our lesson will end here. So I just want you to do 5 questions chete. Panapa ndikuda kuti muite number 1, number 4, number 7, number 10, and number 24. Saka it's number 1, 4, 7, 10, 24. Latest tomorrow, because we have to progress. I just need confirmation yekuti you understood kuti zvinoitwa sei. Yeah. Anditika? Mm. All right. Saka any questions? As of now, and Okay. Thank you. I think we are done now. all right, thank you, sir. Ndimateta basi. Okay, this was our lesson on the addition and subtraction of standardized numbers or numbers in standard form. So if you enjoyed this lesson and you have some questions, you can ask in the comments section. If you need tutoring sessions, extra lessons as we call them, you can contact me on WhatsApp on this number +263 710469150. Otherwise, thank you and take care.